je nkabambwira ubwoko bwacu nimuhaguruke dutabarane nimuhaguruke tuba umuntu umwe turwana reka mvuge General Rukunda Michel General Rukunda Michel twabanye kuva kuri primaire nukuri yari umugabo mwiza zani bukari ni gihe kimwe yari umuntu w'igitinyiro mukuri gihe twabanye nari ntarabona Rwanda kuko ntawogeze umurinda ico gihe amasomo yarakundutse mu rutigita bazi wacu turabana twigana neza twabanaga mu ishuri ndetse no kundaraza twari tunakundana twari inshuti twari dukundana turi nk'abantu kabangahe bo mu nzu y'abasinzira ka Colonel Mushonda Colonel General Makanika abantu twari no General Rukunda Michel yari umugabo w'imfura yari inyangamugayo yari umunyakuri yari umuntu tagicatinya ndamwumvishe n'ijambo yavuze ry'abagabo bikanga abagore ariko umuntu w'umugabo yotinya umugore w'umuntu cyangwa undi mugore wundi ngo umugore karavuga ukikanga umuntu utabara umuntu umugabo nyamugabo ivyo ni ibintu nyabaga abagore ngo bagiye hanze ngo bazamabika abari mu mirimo ngo kubarikanga niwikanga umugore uzagira gute Hi, ndabasuhuje mwese aho muherereye aho ari mu gitondo ndabaramukije aho ari nimugoroba mbijeho mumeze mute mwese biraterwa naho umuntu aherereye nguhaye ikaze cyane kuri Murenge Top TV nimba uri mushya ni karibu nimba kandi uri umusangwa ndakwishimiye ko wahisemo kubana natwe wowe rero mushyashya ndakwingingira cyangwa ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi tuzajya dukora mu buryo bworoheye cyangwa se mu buryo bwihuse yego rero nawe wayikoze ndagushimiye wowe wakoze comment ndagushimiye nawe wakoze like share washarinze ikiganiro wumvishije ukagihereza abandi kugira ngo nabo bumve ubwo butumwa ari wumvishemo nawe ndagushimiye cyane ni inkunga ikomeye turabigushimiye bimazeyo rero uyu munsi mfite umushyitsi ntabwo ndi jyenyine hari umutumirwa mfite hano ni umukunzi wacu kuri Murenge Top TV reka muhe ikaze mbere na mbere kamuhe ikaze kugira ngo atwibwire aganire atuganirize twamaze kumumenya niko kwiza kugira ngo abakunzi bacu ubu ariho uwari bwivuga agahita asanga baranavukana agasanga niko kwiza tuguhaye ikaze kuri Murenge Top TV ni karibu tangira wibwira abadukurikiye uburiwe kugira ngo bakumenye ni karibu sawa urakoze cyane turagushimiye kuba tuje kuganira amateka yacu tugiye kwivuga jewe banita Munyaneza Rusamantereko wa Rusamantereko wa Maseruka Musanganya wa Rugira wa Sunzu wa Rugabire wa Rugorora Rugorora ni wabyaye Sekabumbe na Rugabire twebwe turi bene Rugabire mbese bavukana ari babiri hariho bene Rugabire na bene Sekabumbe si bene Sekabumbe nabo muza mwumva bavuga nibo batwaye izina ryacu ngo nabagorora ariko twese turarisangiye naho ngaho byavuye ariko hariho abantu benshi batari babizi bacu kanje ntago naje nitangiye urugero ntago narimbizi twarubizi turavukana n'igikuru na kirumuntu nazaga numva nyine bavuga ko tuvukana ariko simbenye neza ukuntu byagenze kugira ngo turavukana mu maraso jewe ndashaka kubabwira amateka njyewe ndi umukwe w'abasita bo mu nzu y'abatambwe kaba umwishwa w'abahiga bo mu nzu y'abafota kaba ndi umwuzukuru wa Rucokeza rero sokuru mu basita ni Ruganirwa ndi umwuzukuru wa Ruganirwa mu basita b'abatambwe niho kwa badata kwivuga gutya uruwanze none icyo nshaka kubwira abanyamurenge ndashaka kubabwira kuko amateka yacu abanyamurenge yarangaga umunyamurenge uko yabaye muri kiriya gihugu hari abantu bazashaka kuvuga ngo twebwe ngo twavuye mu Rwanda twavuye hehe twebwe kiriya gihugu caje kuba igihugu tuba hariya kuri buriya butaka hariya Murenge ni iwacu niho basubukuru babaye niho basubukuruza babaye niho
ba data babaye rero ba data bagiye bavukira muri biriya bihugu by'imuhira ariko hariya niho babaye abantu bagatangira kubesha ngo twavuye hariya ni iwacu twamenye ubwenge ari hariya tuba basogokuru bamenye ubwenge ari hariya baba n'abasogokuruza abantu bagatangira kwibesha ngo twavuye oya iwacu ni hariya basogokuru bashitse hariya barwana n'inyamaswa barwana n'intare ndetse basogokuru bageze barinda za Rwivuga bakarinda ziriya nyamaswa barwana nazo kugeza igihe bageze bahangana na mahina mureke mbabwira aho ngaho bahangana na mahina abazungu batwanze kuva kera niyo tubatuje iwabo batwanze kera kugeza igihe bafashe basogokuruza barabafata barabarega babajana iriya kwa Nyiranzoge murahazi babaga hariya nyine i Remera niho babaga ni iwacu imba muza mwumva isina ry'Umurenge ryatangiriye ni iwacu hariya ni iwacu niho dukomoka naho biriya byo kuvuga ngo twavuye hariya ni iwacu barabarega abazungu ico bahangana na mahina sokuru Kayira bama bamufata barabarege basogokuru bajana i Rurenge babashikije i Rurenge baratura bazavuga kuko ico gihe ngo habaye simo biba ngombwa kuko bagaruka baza muri Minembwe ariko baje muri Minembwe ari uko bananiwe hariya kwa Nyiranzoge babaga Nyiranzoge yari mukabigimba araza nyine atura hariya mu Minembwe sinzi n'ahandi bagiye baba twebwe abiwacu bazavuga kuko bigeze kuba za Bubembe ndetse niho ba data wacu bavukiye bamahasha bukuru na butoto ni ba data wacu niho bavukiye tugira amahasha amahasha tuba tuyabyara cyane n'abashiki bacu barayabyaye aho bashatswe ico gihe mwumvishe ko ubutumwa cyangwa se yatangiye kutubwira tayari iwacu ubwo ubwo basogokuru ba papa bavukiye hari Bubembe habaye kigeze Mureriraba hari abantu bari barahungiye za Baraka hari abandi bari barahungiye za Bupfurera abandi bahungirira za Uvira imba muza mwumva abantu bashize za Baraka kandi ico mbabwira basogokuru barabagabo baratabaranaga bari imfura bazavuga abantu bari barangaje abandi imbere barimo ba Mushishi niyo ntambara yaguyemo Mushishi yarapfuye hari uko bamwishe bari bene wacu babembe ariko yazapfa ari twabayazira nico gituma kira gihugu tutagomba kugihemukira mwibuka igihe cy'abamushishi babapfuye bazavuga n'abandi bo ku Gatongo babahiga nibo bamuyomba nabo ngo bagwiye cyo Gatongo hari n'abandi baguye muri kira gihugu bagiye bapfa izo mpfu n'abandi benshi bagiye bapfa izo mpfu ndamurabiza Abanyamurenge sindi ndambivuga murazizi ariko ico ubwo barahabaye barwana Murere abari bariza iriya za Uvira bahagurukijwe na Muhindanyi Mushisha amaze gupfa Muhindanyi hamagara ubwoko bwacu arababwira ngo se arabahamagara arabakangura burya hari n'umuntu yikuse hasi wamwe gukubisa urushi gute uzamukangura Muhindanyi niyo zaturitsemo kugira ngo abaririya Uvira bahaguruka baza Bupfurero barahaguruka bararwana icoge ba papa bahagurutse barwana na Murere n'abandi barwanye hariho bandi abari Baraka bazavuga ko ari batoma base bagakinge n'abandi bahagurutse abandi n'abagabo benshi bitwari bahagurutse ico gihe bahagurutse abandi bagabo barahaguruka bari bageza Baraka barahagurutse abandi baragenda intambara murazirwana maza mwumva amateka yabo bagenda bavuga barwana Murere barayitsinda baba muri kiriya gihugu kubera imbaraga zabo bakibamwo baricara hariya bakibamwo bararwana intambara barayitsinda batukibamwo ariko nanone tuma gutotezwa waragira wasanga babemba hangaha ngo mpaka nimuzane igitoro kandi bari ababembe siyo banyikira gihugu bakaza bagutoza ngo niko musoro ndibumva ko kariya kwa Nyiranzogeye nitwe twahabanye ariko wari kuri Nyiranzoge ukabona umupfurero utarasome utaragize gute ngo nguzane igitoro ako n'inkuru muvuga ngo umupfurero utarasome ngo nagukubite ngo gute ivyo biraba turakura turatura ivyo bintu biza bintangaza kabisa cyangwa umuntu njewe icyo mbabwira nkiri na mutoya nti ntambara jewe najaga kurwana hari umwana witwa Serugabika no mu nzu y'abagabika twageze cyo kurwana habe n'abandi n'ababembe ngeje nkabanza kamukubita inkoni
kandi kujya ubutwari iyo warwanisha inkoni n'igihe warwanye ku isasu uza urwana nikamukubita inkoni nkamubwira ngo sha muzomubaze niba ari hariya mu Rwanda nta mabwara makungu ko ndabisha n'ubu ukeneye nombero ye azinsabe ndazimuha mweze twageze tuye kurwana n'ababembe kamukubita inkoni nawe akankubita indi tukarakara tukabona kurwana intambara nyinshi twazirwanya ngo caginga umujibuka kuko niwe mwana niwe mugabo twageze duhangana kavuga ngo nahanganye n'umugabo tukumwe n'umugabo hari intambara nyinshi twabanye kandi turarwana kandi tukazitsinda nari ntararwana intambara hari igihe nageze ejo mu babembe kwa Gitongo nje nyine murebe zino nkovu mfite inkovu zahangaha mu ntoke nageze ndwana n'ababembe hakabwo ndara kwa Gitongo karinda kabyuka yabyuka nkamukubita inkoni nkabona gutaha co naragikoze muzakibaza kamurinda kabyuka nkamutegereza kaza kamukubita ngataha co naragikoze mazabaza ababyeyi banje n'abandi barabizi namwezo we nkiri mutoya hari igihe nigeze gutura kwa Bamuyomba nabo muzoba bazi barahari Bamuyomba nabahiga kandi bamfashe neza twabanye neza ariko mukuri guhari ico gihe n'igihe nabaga kwa Bamuyomba sinageze mparara ariko wamparariraga yarabizi yarambonaga yarabizi muzobaze abahigaho kwa Bamuyomba aho nabaye bari babizi kaka yandeze neza Bamuyomba bande navuye kwa Bamuyomba atarakubitwa ico gihe nahabaye neza twabanye n'abanungumi neza twanabanye no mu biraro ico gihe Bamuyomba bari bakigira inkaninshi tumaze kuva kwa Bamuyomba uvuye kwa Bamuyomba naraje ngera ntashe kera abanyamurenge bari imfura kuko naratashe banjana kwa Bamuyomba rutonesha mbura abagenzi banzana naratuye nk'amezi abiri ngo buce ndaza mvuye kwa Bamuyomba nje ahantu mu Rwitsa kuko nahasanze umugabo w'abagorora ngo ni muzira ntoki wo mu nzu y'abagorora aho narahabaye mbi wiwe nageze kwakira n'abana biwe kandi nahabaye neza tubana neza igihe mbonye ndetse ico gihe hari umukobwa wiwe warushatswe iwacu mubongera kwa Rutsinda ko n'umwuzukuru wa Rutsinda ko yari yaraje no gutinyuka niyo twatahanye igihe mvuye kandi nabaye iwabo hafi amezi abiri urumva abanyamurenge twagiraga ubusabane twarabanye neza nta munyamurenge wagira abanyamurenge bagiraga amacakubiri naho umunyamurenge uri usigaje kujya kihisha agakinga inzu je n'ubusinza nkinga n'igipango ndamwo nukuva ngeze hano muri Kenya muzobaze nabwe nyiri gipango zaza muri gipango namuga ngo nuzankingirana nukinga nje usizaba mu gipango cyawe bakimira abashitsi umuntu azanyira umushitsi yaza agasubira hari ahantu nzangenda gusurana hano Nairobi nashika ndabafite nomero ziwe nagiye gusurana nasanga hakinze ngataha urumva ubwo ariko nje iwanje kuva ngeze Nairobi 2018 mu kwezi kwa munani ku minsi 13 nje kugeza none munsi wa none inzu yanje ntizikinga umushitsi wanje azaza kinjira biriya byo gufunga simbigira ndi gipango ndamwe tikiza gifungwa niki gituma wewe wa mu gipango bagafunga umushitsi wawe agasubirayo ngo nibwo nigo uko n'ukwimana ubwo n'ubutindi umunyamurenge yaragendererwaga umunyamurenge yarasuranaga umunyamurenge yatabaraga uwabo twagiraga ibibazo tugatabarana tukagenderera tukavugana tukaja inama je nkabambwira ubwoko bwacu ni muhaguruke dutabarane ni muhaguruke tuba umuntu umwe turwana reka mvuge General Rukunda Michel General Rukunda Michel twabanye kuva kuri primaire no kuri yari umugabo mwiza zani bukari ni gihe kimwe yari umuntu w'igitinyiro mukuri igihe twabanye nari ntarabona Rwanda kuko ntawogeze umurinda ico gihe amasomo yarakundutse mu Rutigita bazi iwacu turabana twigana neza twabanaga mu ishuri ndetse no kundaraza twari tunakundana twari inshuti twari dukundana turi nk'abantu kabangahe bo mu nzu y'abasinzira ka Colonel Mushonda Colonel General Makanika abantu twari inshuti kandi twarakundanaga nzani bukari n'igihe kimwe twigeze kuja gukina akabumba hajya kwa Muganwa nico gihe acitse igufwa ry'ukuguru twari turi kumwe twaza dukina yari EPS hano hari abandi twaza dukina yari amayekola abiri yaza kina ico gihe nico gihe havunitse ndetse baramwunga ariko ntiyigeze ataka n'uwo munsi nabonye dataka kuko twabanye hari n'intambara nyinshi yantabaye n'ukuri yagiraga umutima mwinshi kandi kugira ngo yagiraga n'igufwa rimwe kuje ntawogeze umuhotora habe nanje mu bana twangana umuntu twarwanaga n'umuntu ndusha imyaka nk'ingaro ku muntu twanganaga ntawogeze ukubita uko n'ukuri muzabaze bazabibabwira kaba nabe mbegeze avuga ngo komba nkama mukubita
kama mukubita kandi ibyo byari bizwi umwana muto yavuga ngo nimukubite nkama mukubitaho nabaye hose ntawugeze untanga gukubita uko nageze ndasa ntawugeze undasa mbere kandi ntawugeze ukubita mbere uzobaza abo twabanye bazabibabwira nari mbangutse none General Rukunda Michel yari umugabo w'imfura yari inyangamugayo yari umunyakuri yari umuntu tagishatinya ndamwumvishe n'ijambo yavuze ry'abagabo bikanga abagore ariko umuntu w'umugabo yotinya umugore w'umuntu cyangwa undi mugore wundi ngo umugore karavuga ukikanga umuntu utabara umuntu umugabo nyamugabo ivyo ni ibintu nyabaka abagore ngo bagiye hanze ngo bazamabika abari mu mirimo ngo kubarikanga niwikanga umugore uzagira gute usizwe sogokuru niwe yavuze ngo urugamba ruri mu mugore ngo bazamubwira ruhunga ngo ariko umugabo n'undi mugabo ayorwana ni gute umuntu yorwana n'umugore cyangwa umuntu akorogana n'umugore byagenze gute izo nza mbona byo bitobo sinokorogana n'umugore kandi sinarwana n'umugore kandi sinanavugana n'umugore umugabo azavugana n'undi mugabo ariko umugabo ntazavugana n'undi mugore abagabo basiga bikanga mu mirindi y'abagore umugore yavuga umugabo akazayikanga akazabura hanyura mwabagabo umwana yaramubwiye ngo natabare ngo namuga ngo nabaze nyine jewe abana b'abahungu abana b'abahungu n'ababagabo abana b'abakobwa n'ababanyina niko biza bivugwa mu mateka umugabo yogira umutima ukomeye ko n'umugore hari gaza umugabo hari umugabo hakaba n'umugore igituma yavutse ari umugore n'umugore undi n'umugabo nico gituma umugabo agomba kuba umugabo umugore akaba umugore nimara urugamba ukarurwana hari urugamba rw'isasu hakaba n'urugamba rw'amagambo urugamba ingamba zose ziragana intambara zavuga umuntu ugasuzugura yaduye none mukuri guhari twarwanye intambara turazitsinda n'ubu tuzozitsinda none General Rukunda yari intwari yari umunyakuri ntabwo yari yarara ku ijoro ry'uwundi kandi dore yaguye hariya ku rugamba je kavuga ngo mukuri guhari yari umugabo w'abagabo yari umugabo utagira amacakubiri yari umugabo utagira amatiku je hari igihe twicaranaga muwe muri saro Bukavu kuko 2009 nari ku bitaro mu Rwanda ndaza igihe bavuye mu ishamba nibwo naje basanga i Bukavu basanze i Bukavu twabanye hafi amezi 6 tubana neza nuko twageze twicara muri saro nje nawe ukumva kuravugana n'umugabo ukumva kuravugana n'umuntu utafite icatinya ariko iyo bavugana n'umuntu babayika umuntu ugira gutya umuntu kutengiye no hino umugabo ugambana umugabo ntiyagambanaga umugabo yegeza avuga akavugira aho ngaho ariko umuntu umugabo yubwira undi mugabo yamara nkabanza gutuma ngo ugenze kumbwira kanaka wamubwiye undi mugabo kamubwira ngo ndanze imba ariko se gukora ko wagize gutya ariko umugabo aza tuma undi mugabo jewe sinatuma undi mugabo ngoje kumbwira kanaka nakuvuze nje nyine undi mugabo gute wamubwiye mba mwagiranya ico mupfa ugomba kumubwira ngo iki kintu ndacanze iki kintu namafuti iki kintu ntikigenda ariko kuvuga ngo kuranyura hirya ukazunyura umugabo nuhangana n'undi cyangwa umugabo azahangana n'undi mugabo akazahumaguza umugabo utazahumaguza umugabo agomba kuvuga apana kuvuga unafite confidence apana kuvuga udafite confidence umugabo avuga rimwe ndazavuga kandi umugabo azajuguma abagore niba bazajuguma n'abana ariko umugabo utagomba kujuguma umugabo agomba kuvuga afite confidence umugabo agomba kuvuga k'umugabo nico gituma ubwo nyine uzubwira umwana ngo natabare hayabera akakubwira ngo yayingwe aho yatega bazavuga ngo iyo hari abagabo bazamabwira ngo uriya mwana ngo azaba umugabo ngo nyina yaragize abana bamwe basigaye basana ba nyina ariko umwana agomba gusa na se bazavuga ngo gwizitega nkase sikoze bashubugane gwizitega nkase ariko ubu nyine abenshi basigaye batega kabanye ariko umugabo agomba gutega kuyiwe umugabo akagira confidence umugabo akagira igitinyiro uwaza ugenda bakavuga mu bandi bakavuga ngo kanaka yavuze ariko kuvuga ngo ubundi bakakuvugiramo umugabo agomba kujya buzana n'uburyo umuntu abavuga ndaceceka ariko naje navuga kareka nkavuga akamva umwanya akavuga nico gituma tugomba kuba muri kiriya gihugu ni cacu basugukuru baragipfiriye n'amatongo y'abasugukuru hariya ni iwacu tutahabaye nta bandi bazahatubera nkabambwira ubwoko bwacu bw'abanyamurenge bakangurira kuko tugomba gutaha kandi simbambwira abandi sizabanje jaranje nzana amatangirira mu wanje kandi bamwe barashaka ko murabona gute muzokura gute ko muratekereza iwacu gute kabibabwira nico gituma twese tugomba guhaguruka tugataha tukaje iwacu njewe reka mbabwire njewe nararwaye
kandi nakoze impanuka. Hari abantu bazavuga ngo navuye muri kiriya gihugu ndi umunyabwoba, hari abenshi twabiganiriye b'abasirikare bakambwira ngo ndi umunyabwoba. Ntabwo ndi umunyabwoba, n'ubu njyewe ntabwo navuye mu gisirikare ngo ni uguhunga cyangwa ngo ni ibiki na biki. Naje kubera kurwara nza kwivuza, dore nakubitiyemo n'ino mpanuka nari gushingura. None se igihe nari hari abandi banavuga ngo wagiye mu gisirikare niwe uzupfa, ngo niwe uzupfa. Hapfa uwagejeje ku munsi, hapfa iyo Imana yagukumbuye izi guhamagara ukagenda, ariko ntawe uzupfa umunsi utaragera, kandi ntawe uzupfa ngo ubwo ari umusirikare. Hari abaguye mu gisirikare, hari abaguye mu gisirikare. Ndaho n'ubu nakoze impanuka nari gushingura Rangata, ntimwamubona ko nagiye gushingura Rangata nkora impanuka. Nico gituma igihe kiyo cawe cageze ntaho utagomba gupfira. Timukaze mvuga ngo ubwo abari umusirikare ngo agiye gupfa, oya biratandukanye. Ushobora gupfa uryamye, ushobora gupfa ubaho ugenda, ushobora gupfa uryeye, ariko ntawe uzupfa ngo ubwo yagiye muri aka kazi. Serivisi yose ni nziza, hari serivisi y'igisirikare, hari serivisi y'igisivile, zose ni nziza kandi zose tugomba kuzikoramo. Kandi burya gukora ikintu njyewe mukuri guhari, nza mbona gukora igisirikare nakoze, nza mbona ari umuhamagaro kandi nza mbona ari impano yanjye. None se kumbwira mu ikanisa ngo ningire gutya, hari akazi ntagomba gukora, hari akazi ngomba gukora nako ndagomba gukora, hari akazi. Burya umuntu agira impano yiwe, yagira impano yiwe, umuntu agira umuhamagaro wiwe. Hari akazi kanjye n'akazi kataragiwe, ibintu arangutsemo. Nico gituma umuntu agira umuhamagaro wiwe. Kambwira ubwoko bwacu, nimuhaguruke mutabari iwacu, muze turwanire iwacu, tuje iwacu, tubi iwacu, dukunde iwacu, tugire ishyaka ry'iwacu, tuza dutekereza iwacu. Muza mwibuka igihe u Rwanda rutaraterwa, bazavuga ko Fred Rwigema kenshi rwageze akangurira abanyarwanda gutaha, akababwira ngo nimutahe. Ariko twebwe ubwoko bwacu uza umubwira ngo nibatahe. Twaba abana babatabara babagira bavuga ngo nibatahe, bamwe bakavuga ngo yagiye ngo yapfuye. Ntawe utazapfa, niyo yagumaga hano yari gupfa. Nico gituma twese tugomba kubakangurira gutaha, twese tugataha tukaba iwacu. Bari baguye iwacu nka bari abajenero Rukunda Michel n'abandi n'abajenero Sematama bari hariya, n'aba Colonel Rugabo, n'aba Colonel Mitabu, n'abandi bari hariya. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibo bavukiye amezi arutaye abandi. Twese n'amezi 9, tabavukiye amezi 9, kandi tugomba kuvuga ngo uwawe areke kugenda ngo abandi aribo bagenda. Wewe wawe niki? Uwawe kubera iki wawe utagomba kumukonsidera ngo umufate nk'abandi? Burya twese burya bazavuga ngo wikunda n'umunyendambe. Burya iyo kuzi uwawe burya uri umunyendambe, mwenye kujipenda ni murafi. Burya twese tugomba gukundana twese. Umwana wawe ukamufata nk'uko ufata umwana wundi, umwana wundi ukamuheza agaciro nk'uko ukweza umwana wundi. Ariko apana kuvuga ngo kurakunda bawe. N'abari bafite ba nyina, kandi nabo bafite basi, bafite na ba nyina. Nico gituma tugomba guhaguruka tugatabara iwacu, tukaja iwacu, tukaja kubi iwacu, tugakunda iwacu, tugakorera iwacu, tukaba iwacu. Iwacu hari ubutunzi bukomeye bwinshi. Kuba kwiporo, nje nakoreye kwiporo, nakoreye Kavimbira, nakoreye Kamanyura, nakoreye Rusizi Premier, nageze no kuri Osea, nabaye za Kinshasa n'ahandi, kandi nta rejo ya Kongo nimwe ntagezemo. Zose nazigeze mu ubutunzi buri muri Kongo. Ariko kuvuga ngo ko turatinya ngo ibiki na biki, amafaranga ari iwacu aruta amafaranga ari za Canada, aruta amafaranga ari za Amerika, aruta amafaranga ari Australia n'ahandi no mu Burayi. Iwacu twogenda tukakorera ibikorwa. Iwacu niho hambere ku isi yose, n'ahandi haruta muri Kongo. Muri Kongo niba kandi tuzohaba gushaka no kudashaka. Wewe nudakunda kubayo ukavuga ngo tuzoba iwacu, twebwe tuzabayo, abana bacu bazabayo. N'ubu ko turabyara, abana bacu bazabayo. Kabashimiye abantu ba tate hano twakoranye ikiganiro, ndagushimiye cyane. Ndashimiye rwose kuba wemeye kuza kubana natwe, ni iby'agaciro n'ukuri. Bageze neza kugira ngo uze udusangize ubwo butumwa. Ndagushimiye ko wemeye kutwitaba. Nabitabye kabisa, kandi namwe mwakoze. Kandi ubu n'intambara tuba turwana, uru ni urugamba rukomeye, tubarubona tuzarutsinda. Rwaratsinze, ahubwo ruzotsinda kabiri. Rwaratsinze. Hasigaye no kuja gukora ibikorwa, no kujya guserebura intsinzi. Twaratsinze n'intsinzi twarayibonye. Sawa urakoze. Yego, urakoze cyane sokuru wanje. Ndagushimiye cyane ko watwitabye, waganiriye neza, nabikunze cyane.
nshimiye wowe wadukurikiye rwose wagize neza, nshishikariza abo utarakora subscribe kuyikora kugira ngo ukomeze uryoherwe n'ibiganiro biri hano. Nawe wayikoze ndagushimiye cyane, wakoze kudukurikirana naho gutaha.